siyakupumsore shuta kwane siyakupumsore wona siyakupumsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana, kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wengane zakwethu, inkulumo kangizwe yayizolo ke laphana wengane zakwethu ishiya abantu abaningi bamangele ke laphana wengane zakwethu emva kokuthi aveze ukuthi uTira uyamzonda ke laphana wengane zakwethu. Uveze izinto eziningi ke laphana wengane zakwethu, ungizwe ukuthi uTira into edatha umzondela ukuthi wawinisa ingoma kaVan Damme ke laphana wengane zakwethu. Khumbula ukuthi le ngoma wengane zakwethu kwakuyingoma kaMroza ke laphana wengane zakwethu, kwakungokuqala ke laphana uMaskandi uhlukanisa unyaka ke laphana bafowethu. Okube yinto ke ethusa abantu abaningi ke leyana bafowethu, ngoba abantu bebangazi ukuthi ungizwe no DJ Tira abazwani ke laphana wengane zakwethu. Wayesithi ena lokho ke futhi lawo mazondo azadala ukuthi uTira azonde nonkosikazi wakhe lo oculayo uFrola ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ngalolu daba ukuthi wena ngabe uthini okwakho ukuphawula ngalokhu okushiwo ngizwe wengane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta i-video entsha si-channel siyabonga.